Сен UFC'ге шықсаң да 35 миллион бермейді саған, Ебать, натуре не от, натуре, ебать. Қорқасың ба не менен не? Чыгарып алыптыр аны. Ануарбек аны сүйүнүп чыгарып алыптыр. Достар, біздің Ануарбек мотиватор Қырғыз Марселмен ерегесіп жатыр. Қырғыз Марсель 10 миллион теңгеден көп гонорар сұраптыр. Ал Ануарбек мотиватор болса, немене қорқып тұрсын деп жатыр. Көп созбаймыз, біз бастаймыз. Сендермен бірге төбелес арнасы. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Алло. Марсель, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, брат. 35 миллион тенге прилагал против Еркебулан, брат. Палачка. Ай, Марселёнок, 35 миллион деп әңгімені сойып тұрсың ғой сен дегенде. Сен UFC'ге шықсаң да 35 миллион бермейді саған, Не әңгімені соғып тұрсың халықтың натурина. Алдап. Что-то жалғасын салайын ба жігіттер? Чё там, Марсель? Секіріп кеттің ғой бойдан. А? Ебать, натуре не от, натуре, ебать. Қорқасың ба не менен не? Родной? 5 лям сұрап, ебать. Мен лям теңгеге тусем деп тұрмын ғой, ебать, секіріп атсың да. Марсель, саған айтып атыр ғой, тек новойдан ашылған лига деп. Не от, ебать, кәдімгіден. Қорқасың ба, датовой, ебать, не от? Шығатын болсаң шықшыш натурина, еркекшені. Братан, гонорар берсе, қой ертеге шығам, ол мен білесіз ғой. Жоқ, сен қашасың. Сен Еркебуланнан қаштың, менен қаштың, номадта бар ғой. Сен ебай қашпаған адам жоқ қой, ебай. Сен духың тұрса, давай найзада шығайық конкретно. Шығасың ба найзада конкретно? Духың тұра ма? Ана 1 миллион деген, ол мен прикол ұстадым саған. Түсіндің ба? Ол өзіміз ғой, дос балаға звондатқызып та. Түсінсің ба? Найзаға шығасың ба конкретно? Жақсы, номад жоқ қой қазір уже что-то тишина. Найзаға давай шығып беремін. Духың тұра ма? Шықшы конкретно. Шығам да, братан, шықпай қойым. Шығам да, қачан шығасыз? Ассаламалейкум, достар. Ануарбек мотиваторға кеше çalışқан келіне Ануарбек мен бойға түшесің бі депші. Анан жаңа açылған лигабыз деп Қазақстанданчы. Мен айттым, жаңа açылған лигабыз соңра шунча ұрышып берейін депші. Анан рух файтинг предлагать еткен 1,5 миллион плюс 1 миллион рубль дачы. И мен ошону 35 миллион болуп калат деп ойлопмун примерно, бир 16 миллион болот экен алчы көрсөчү. Мен кыргызмын да, теңгени билбейм канча экенин. Ошо бул запись экранына кылып, мен Ануарбектин запистерин чыгарсам, Ануарбек астында өлүп алат. Ошол себептен не кылгысы келип атат билбейм, же хайп внимание жетпей калды Ануарбекке, түшүнбөй калдым. Так что мындай серьезныйраак лигалар болсо урушам, анан жаңа ачылган лигабыз, анан сураны 3 миллион берели, пожалуйста деп сурана турган лигаларга урушпайм мен. Андай лигаларды урушпайм негизи элечи. Так что анан бир лига жазып турду мага Казакстандачы, Марсель биз жаңа ачылып атабыз, 3 миллион теңгеге чыгып берчи депчи. Анан мен аларга жакшы эле түшүндүрүп өчүргөнбүз. Мен андайга чыга албайм, тура түшүнгүлө депчи. Десем видеого тартып алышты анысынчы. Анан Марсель мынча миллион гонорар сурап атат деп чыгарып алыштыр аны. Ануарбек аны сүйүнүп чыгарып алыптыр. Могу жаңа ачылып аткан лигалар, акчаңар жокпу? Лига ачпагыла. Акчасы бар адамдар ачат да, мисалы азыр Казакстанда Октагон лига, Номад, ушуга окшогон акчасы бар лигалар ачат да. Анан биз жаңа ачылдык эле, кулачкадан урушуп берчи деп чалып, кулачка дейби, бокс дейби, бирдегеде урушуп берчи деп чалышыптыр. 3 миллион теңге берейли депчи. Анан мен отказ кылсам, чичалап барып интернетке чыгарышыптыр. Малдар. Оған қоса Камиль карате мен голд да ерегесуде. Оны да бір қарап шығайық. Просто покажи таджикский дух, мы тебя верим. Порядочные мужики, ассаламу алейкум. Я вот в Грузии к братьям приехал в гости. Для чего я приехал? Что мы пустые слова, как Алпенгол, не бросаемся. Вот он интернетный герой, а мы за свои слова везде будем отвечать. Вот сейчас брату показал, с кем у меня Добро пожаловать, тебя, брат Камиль Грузий. Интересно будет это бой посмотреть. И мне самому интересно, единственное, что они только в интернете болтают. От души, что есть у меня такой брат, как ты, вот это деньги, он не стоит, ни копейки не стоит.
Поэтому оставьте родной себе деньги. Брат, ты же знаешь, мы машину занимаемся. Вот Выбирай ключи. вот это интересный момент, брат. Один ключик возьму, приедете на бой, отдадите мне на руки, то я его буду наказывать прям и в бою, и в живую, вот так порву. Что скажете? Assalomu alaykum mujiki. Men fikrimni bildiraman, sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar. Bu fikrim butun Esengiga yoqadi. Hozir abbakam unga qarshi Fazliddin. Menga vizit tashlayotgan Kamil Urdak. И в живую, вот так порву. Ular Tojikistonliklar, biz O'zbekistonliklar. Bu sportivniy interes bo'lishini xohlaymiz. Hamma xohlayapti. Bu yurakka qanaqadir jajda yo'q u Tojikistonga. Biz do'stmiz. Tojikiston papesh. Bizani jangimizni Humo Arenaga kim uyushtirib bera oladi? Qaysi promotion? Ular yaxshi general xohlaydi. Qaysi yaxshi bizga, qaysi promotion bizga yaxshi general berib jangimizni o'tkaza oladi? U yil jangi bo'lishi kerak. Hozir men 40 tadan ko'p janglar o'tkazdim Tailandga. Bir martasini ham O'zbekistonga uyushtirganimni, men O'zbekistonga urush qilishimni xohlayman. Menga qo'llab-quvvatlayotgan, meni podдержка qilayotgan mujiklar juda ko'p. Shuni xohlaymanki, fikrimni bildiraman, qaysi promotion bizga aloqaga chiqsin, yaxshi gonorar berayotgan, jangimizda bizani jangimizni qilib berayotgan. Yanvar oyi bo'lamiz, dekabr oyi ham Humo Arenaga butun Esengi xohlayotgan, bizani jangimizni kutayotgan odam podдержка qilsin. O'zbekiston aqli, kallasi kompyuter, ko'zi ventilator, qo'li avtomat, oyog'i Ferrari. Shunaqa O'zbekistonliklar, bizani orqamizda O'zbekiston turibdi. Bizani jangimizni xohlayotganlar ko'p. Promotion aloqaga chiqsin, xoh kulachka bo'lsin, xoh boks bo'lsin, xoh MMA bo'lsin, hammasiga tayyormiz. Любой payt uxlayotgan bo'lsa, uxlayotgan joyimizda turib jang qilamiz, yo'q bo'lsa, yo'qlik joydan kelib jang qilamiz. Men shuni xohlayman, fikrimni bildirdim va toshga qo'ydim. Qanaqadir baltavatda internetda razgor qilishimiz shart emas. Chiqamiz, xalqni yoniga, Esengini yoniga jangimizni ko'rsatib qo'yamiz. Men shuni xohlayman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar mujiki, duoga bo'linglar, podдержканы jangimizni xohlaydigan odam kelgan joydan podдержканы bosinglar, uni ko'rgan butun dunyo hayron qolsin. Bugun sport, Farruh aka, assalomu alaykum. То, что я вызвал Голда на бой, потому что он мужчина, он любит рубиться. И также я люблю рубиться. Если хочет кто-то с толпой, я один. Я как говорил, у меня таджикский дух. Эти слова я всегда подтверждаю. С любым. Хоть толпой, хоть один на один. Но Голд, это он от меня убегает, не я от него убегаю. Я еще раз говорю, хоть декабрь, хоть завтра я готов зарубиться. А так, я отношусь ко всем узбекам очень хорошо. Я люблю узбекский народ. Но ниже плинтуса не опускайтесь, друзья. Знайте свое место. Ассаламу алейкум. Ал не ойлайсыңдар достар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.